Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wazee wangu, kwezi wa baba wa dada hangu, wajomba hangu, mabani hangu na nasho wangu na wana wangu. Narimbushiriao ni bahati njema ikiwa mahala mji hundao ngani harumar unono na utulivu wahanza rabbal alamina baishi kawati amani artodo yombea Mwenyezi Mungu yarnikeyo, Mwenyezi Mungu yarjalie rianshindu yarbe husna alhatime kama Mwenyezi Mungu abenze. Tijaba no sikuwa leo hamada nzima mada nzima ikao kabli yara rejakari yandisa lubushiria mzee wangu, mzee wahatu mwananyaho wa saya Rais mzaman Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ribushiria bahati njema Dr. Salami Bobosha Muhammadi mwana nano wananyao hawonsi pia hena mrikao do yafungwa batina njia za kisharia rwabushirie bahati njema na unono wahanikao do wajihunda. Tijabano sikuwa leo ili rijiri onesembavi ze taabu zili yuharmansinu haufubi taabu ikao zouzali sandongo zinji nziro mbi ikao ekanunga uharma taabu zomenyaze roho za binadamu zotoa wandu harma dini zoudanganya wajima bakuzoleza hunde nti hatu leo yerengwa mateka ni mndu wambo azali asumani na ikundi shahe kao kwa tufikiri yeleone maudu no mwiswa hao changu afikiro kaya bet salama mkini hulanga utingojo koka hata yeduna huisa ikabo ngwa fikiro kanga duna ngojo ka huisa abonge rjewa no skwale urjero ne sembabi tabu hamada hizo reshele zembabi wana wa Komori wa sharmanti ya Komori ne namna wanadamu zeroho zao ziliyo na zenyongwe zao na ziankli zao ikao ngwanzao warangeze ankli zaho wanraji wawarumilie zo wanzo warangeze ankli za hatu watanganyeneza hao warumilie ikama bankartuelewa ikekartujua au kabanu hena wakati diktator yanzao yarengensi mateka watinoka harenge bunduki haririsa hasoma bangwe no mijini juma urindiza wandu basi wale namna fanao eyo fanya yensi yeutanzaya hatia nyora hatia tabu ya hena ikao ibide daula washikomande ibide hena ndongwe daula bidwazi fane basi uzivura yili wanadamu akarma taabu na usongefu yabo musuwa yabo ndi yabo musuwa yabo lazima rejebu hauju ntavedurka wowe sawa jirendo kaya wowa faumani wondo omba shebande shanti nezimbingu ngwafanya namna yo yili wanadamu ndi wadu wasujudia we wafaria no yonde za hunra etsiatu leo
nti hatu yende hukaya twara mazamfera hizo twara matabu nzaya mashaka taharaki marisizo donc wandu wanje uhara kabati subuturongowa kabati subutambati jau hene lwanza beti jau ngure ngwafungwa hene lwanza beti jau ngulwa hafu donc yende namna ya mndika wanzo arenge yezi batina sharia yende namna beti za wanadamu ndena mnafanyao hata ngamwishi yao zanungwa zendabu kundwa zambao zi ndungwa zifanyao zi ajala zibiti zawe maraya lazima waundrihe arguima waundrihe makalima ikawa alivalangajo yajea yambe wandu welewe kinyume ya ukaya hatuwa zambao wao kwa tina hisi hena usiku junaidi ujojo habala yambe narungajo kanza yambe aimani haulwaya hajambezo ya kanza yambe wende warwa hitwa mbeni wajambezo wa kanza wambe wende ni motoma mwirohi haulwaya wajawa mbezo wa kanza wambe mumjihari haulwaya hena usiku ngwa hundongo wazamba imaranya ili waoneso kabala unga una haki za ngwa zifanyao donc lafunga wandu ikao bao wahimi huja wahimi ngwa kubalio za ngombi zirendeshaho hizo wahimi ngwa zidefandeyo wadiwaza omwiso wa mwanadamu kama mwanadamu shinu tihindu shahindu mwanadamu mrungu diwazo ukaya wejo kana kupongulu wopo mafuu basi hurate upamne nyama basi wewe unaza tabuzi wana we hisi tukapange bimro ile ukaba mwanadamu shintindu mwanadamu numbendu ntinti mwanadamu rungwani msumari hahurungwani shiba harmale karo yewe kaji yewe ujihisije wa mwanadamu na bukartwele ukaya na ila pia la mitihani Mwenyezi Mungu arnikao nankuba tukartu hisi ukaya bari mwanadamu shintindu rikasi na wanga bangabi wajaja hatu wababa hatu mabani hatu wana hatu hata ngabo ndo zalwa watu hiwa waswidi wizo mwanadamu katu hisi shale wa mdungu subuta jahimi mbaba hana madabana juma habambi na uranda naye zenozema nanya sizijiri mwana hatu msalimani wala hakanza kumbowe ntino wala hakanza wakomori wa nshindo kinyume ya wandrika ongo ajao ambezo wanzao na honesa makali maluma zero bahabari je ngojwamba uka ntojo uni kwa mbendu fulani wadhoa hinga wanadamu ikao za fikra zao kwa tuhisi ya makalima wayambao nande mwana Ibrahim Haji batai tanraya Ibrahim Haji animweshelezizo Ibrahim sionana minaye le 3 août wopare juu ya uhabata ikamviro ya 6h30 za asubuhi temida minawe Ibrahima zenongo akaunambiazo nizo akahamba jana kazijoladhimu hata kazijoladhimu kairenge kuja kawa na mbiazo rana bwana biana kufikiri kabla mwanadamu na kufikiri kabla mrudhu wa maana na kafikiru kabla mbaba wao wana na kafikiru kabla mjomba wao wana nashe ajati nduzila nrabu bo kweli wa haho ndizo akahamba jana unado kweli
yemime ka huna bioka ngwanzo azali zenu ngwazala fanao ngazujibiao mimi sito ufanya najofanya mbandongo najofanya hata mbandongo Ibrahima jabo kwa mimi za hangu kwa mimi hambia kwa sio nifanya hata mbandongo kuna sio nifanya hata rien cha zuhurisa leo tumharuma uje uhime udubira mabaho ke karaisi kajawe motola vanu nyinyi majulungwe timabanu kanyinyi majulungwe paske tambiyanu kaya vala mrumilwa vala wewe hoja wambe labo alarme conference we leo kay moto sa holwaya lande mana ko ruduje ujo kaze vala wanru wahulani wahono ka wetindu shahindu wembe ndukabo kerenge kuja lola bahujo zae kwa sababu tujulo udwa makalama hamada yala ala kulli hali zilaka zambwa nawe ngojuwe ngohisi zitaabu zilo harmantini ngam amini ukangazu parsao jami wazini parsao Ibrahim abinga una ndongwendi ikele utikafikiru kaya bala ulaba no ujinga ndamonda makanti bala wakati ndawena ni majulungwe wala makabezo makanza mabi abu anu katandu wa monani wasubuhi mjuhari kama majua azali habari mwandu mfereshi ya tuhufa wala kana kahufa Mwenyezi Mungu ambaye hukutinda ula sha Mwenyezi Mungu hakaanza yemna mwana ula yafe shahidi zalizo Mwenyezi Mungu hakaanza ngono hakaanza mna mwana ula yafe shahidi paske mwana ula hakaanza ndi asove wa umma wa Komori fanga bono ngorisi rizono mastajabu Ibrahima shazo mastajabu paske izo ndizo mwenye mfikiri izo ndizo nyinyi madhumania zanongoza mbao bwebo jina zamba atujurungwa jende afungwa ukabala hata hadi ya sharia wala kwanza atebalbala na wahimi bala nkuka hamba mfanya conference mamba na watinde yaho bahi shabu zamuna ruwenji shami mezi sikitisha mde zahanyu kastu sikitisha paske zo nongwika zo fana na yote mastajabu yekale mramalo Ibrahim hado tsanganya hado Abdul Halim ngambundu Hamada zila tuna jina jozo na mastajabu hizo ngolewa paske izo jozo na mastajabu denge bwenda we mabala amalongo totsinda zila denge hamba hokaya wafana na wa wema na ola ndio na jozo na mastajabu chana jomro Abdul Halim mahebo maketsandra mjini yetsandra mjini wote lokosomea hitima ya hoka Abdul Halim kukazo andrabuka kajoza kajarika mwana da amuza yaranga mwana mshimzima ndani yenda ya amuza yabekale mwende mjundu tsandra mjini hama hadisa manda yala njazona mastajabu beshe ngam aminu kaya wo mjim wetsandra mjini ngabo wandu kwa sujibana zanu ngozera ndi hao shabala ambwa hoka mkwajala walozarambia hokaya finzima yamini shangalawani yotsome nyazi ngalawa zonzi zonde zari hunda leo ukale tengwe wakanda woni Ibrahim Dona Ali Muhammad wasabankuni wasabambodoni la tengula la lingana nanyi halafu andu akabala bismillah mashallah nyojo jutsungwa halisi nyojo jutsungwa paska andu akabala pia wasotana andu akahosoni hula ze sura zanyu na ze tabia zanyu zonzima tabia za kibinadamu tabia za mwanadamu Islamu tabia za mrikao hazaya tabia za mrikao ngena wanangu walelo tabia za hanyu ana ze sura za hanyu zitolingana na zali
zitolinga na azali zengo makauza mbebala amwe karja zona mastaajabu kanga bajukuza na mastaajabu simengoni mwandika ngwele wao ukange mdogo wake wa hauli he ensino leo mru amandawe urenge mharuma yonde semboli ya hekomori wijikaze dama mahadisa mandala mandunga madazila zurisa swafi kazajisa hoja uhamarele bavule tsanraya zonde zatsu hujisa wakadaba ukahurumane ne tsanraya shamaskini wababa wetsanraya wababa wahemi jihatu kweli wafu kabula ya madhamana siasa wahense tsanraya wao wejirindrongo wejiribaya wekanza bajiribaya mjini hao wuzia wepula wambo hao kana madema afanye jao bagana zote fenja wahamba karna ujwari zifanye pasina zote za tenkudo mjini hatu nendo na mna waze wakabanu harama masiwa yanu wakaya shanyi majaleo nyimu habwa mahahu Waalaikum salam mwana mesufa lata wewe bas ngono abenge zoti mastajabu uhanyuju hokaya mrustehi umharu yemila gemla dostehi levao mwajalia yemoto hanyu wondi aranga diamenya levao la hentin ya pemila sheo halafu mjoma mwamilia abenge lazima urenge mharuma mwende wala bantu hamadaila ila zilakazirendwa na nenge bala bakamila mjoka muona zangu ya kazi mundu Ibrahim wemdu wakilo mji wa Batarangu wete mdu wakilo mji wa Bata Ali Muhammad yewe ndu atajo kwa kili wa mji wa sema mbodoni ibala fesola ya kwa kili sabankuni ibala moto mzahaju ya kwa kili zahaju ibala mdigo ndia kwa kili wala mdigo ulaze ngo zahe yewa kilo watoto wa hahaya ulande kwa kilo watoto wa hahaya mdigo fungu Georgia dolambo ukana kwela ari mtsanganya habala Tsitsandra ndai leo amzina nuondo ukaya leo baba leo ngami makini sabala jana tikano si mwinji wakati na jona naone ni live vrema temperature kaya haju shali ngami makini imabenu kaya yitsandraya yokedwa kilwani watsovada abu mdukado wakilibavu yendiabe no wikaza justahiki halafali Muhammad ngoberodo ambaho kana yemotolaze tabia za kitsandraya ngamhambiyo hena mrumona haya yakahauno mndu ya tendea mndu ngurumonai zenongoza henga zijibu habari na hii bahemdu tsawa mduka preafe halafu zazi parojiri zirabaga mhabiyondo zijiro mjini nsujini wakati ya mkolo wadoka mzungu adopora bovie yadobira yerumisa wantu munu darange mji yetorenga mji ra koranta henda wende waradi makorovei basentu wakoja nsujini warengwa usaba miziju wabuhamdo mtujini himyabo hamtevazia pasikamba kwa kano jarenga dori ruma rasi rwa shahatu wana shatu no zazahatu yondi namna yamru mona haya yondi namna yamru watwania yondi namna yamru Islamu wa kweli halafu jo dobira wambaho kaya na we ulatimru muitandaya ula muitanda ula mru heli bavula itandaya
sana ula mwana watonia wa kitandaya Mwalimu Hamadi ikaja kusarongozu hamba yule mtoro mtanda zabari mtono hao zabari yebo rono nyinyi marandi hamezi mbiro mfaro adui mfaro yahudi mabonyi wa hunfadhalika mrika wakanza sove umati wa kamili. Salamu manama mbaya abenge na mrenti wa hadazi lewe kama ndo yami mrende yambi hokaya asiwa ndo haho hitandaya shaleo tendo hamarabavu muhamarabavu mkahunu rijwe namna maisha hata mahunda hapo leo balanda inyonsi pia kabati badi wandu makabala pia rimrambuwani ze tabia za hanyu ngari rambula nao nyinyi ngamjuwao ngamjuwao hatu ngamjuwao wanzaya ritingo monana ritingo jwa wa mzaani no na nyize tabia za hanyu surtout les tabia za hanyu parce que wanataka nikafana no mzaani nikafana ze fami mwapuha za tabia za zila za ngoma zifanya zila za tabia za kingazija za tabia za kitandaya za ngoma zifanya za tabia za kitandaya tuvira mabaho kana ula timitana daho tujini entuarengwa waje wawa mrudu angala wa place rouge ko so place rouge huja uparisa pano lo balamba yanzu hamwa bahasa sehamlimi wala dia kujitoa fidia na wale wanatenda ya wabovie shole ya kujitoa fidia yonde namna ya mru watania halafu hunu huheya hunu mara hama watania armitandaya ila de namna ikamduhele ukaya iyatende ya wandu katidho amana gufanya ofisidifu na hatangaza tabiyambi harmayensi no baneze zamana ya rengeazo na lazima mrajitoe fidia lazima mrajitoe fidia halafu nyinyi majindu paske wale motola ula hajuzo kwenda arende hakadhamana hazo kangu jolwaya Waalaikum salam mwanama mtukufu Desire hakadhamana hazo chavala Mwenyezi Mungu hakojea mbenuweni yambe nyiti hindu rirambuwe watu mrambuwani wamrambuwenu kanyita na Adamu ndizo Mwenyezi Mungu yakorifana hakoribuli ya riwone wonga mjonjia aromna diveri ndinrejeze bana usiku leo ya hukaya nyiwa na nyasi mlulaya wananyasi mazuki watu waloko mori na dema opposition de malideri politique ma opposition mambo ma opposition na mkeradhi mwende malale na mkeradhi malale msiuhe haumla muhe mwende majibe nuwe hosoni mwazali ni wanduikao ngamjoze double face ngarambu wao kanga mjoze double face karimla muhe mjibe nuwa basa mwende mwaeshida nyina zali ukendi zalingona usukwa jana Salmani yetanda ya ntujwa katina saa zangu ba risise mwa emana ulaho ho hongamani tiro hayo
cha njaka udhwani ukanu kama lazila joka ujira ramwensi inu ikiwa opposition wanu walale wasi uhijao njaka udhwani ukabanu ngartingotolwa fidia vanu ngartingotolwa fidia vanu ngwambungu waritoa fidia shangar aminiyo zorrendao ngarijuao zorambao ni zorrendao nezijwa kaurihunda ngartijuao ndo abwenge sitindekina wadingo fungana no wandu wajawa renge sitindekina ikangarulwa wabo ngarulwa yao rifungwa he haki bori zambao shaleo wandu wa Mungu wanone guzi shamvu ngwa wanao na mnuru ya renga ntima teka ndongo hamada zila zijiri ike kujao na hata dhamana wamboma dhamana wa party hau dhamana wa jao ya tojadu ngema itila shabai wala warua mtujo wakati wahenda mtujo wande tangani mtuju Allahu ya'lam shangala kulli hali ala kulli hali zenoka jabirando zenongo zibiri nai na mkeradhi madhamana opposition mabanganya opposition mlo hunu masiwani kairi mlamhumanga razali kairi mlamhumanga razali mjuhanga njile nazali mrenti wona afiki nezendabu babala siwakomori relewa heni mwanadamu uliona mbabi ngwelewa ukaya baada mkana mrumakanda mwandema mwamte shibani msamu mtia ngarjoza rankwini zahanyu nyonti pia kabati mrutina rankwini na Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngarti juwao ndro owinjini wa hanyu baadhi ya hanyu shando wena bondo wenji hena mratu hana mna ngabo washindo wadzidzi ngabo kongwati ngoza mbajao amiti manza shati jwanza afungula yabo manzoje kutumanza abala ngarjuwa mana wambe namna hiyo mana wandu wambe namna hiyo ila namna ya uchotea kamna uri hadaya abwenge na mrenti mkeradhi zendabu no hadazi baba nusari mrambuwani nusari rambuwa zanongozeni ngarambu wao ngarele wao rusarizeleo nanu ananyasi maraiya wabongo wane bwana yenu ngwa tsara balibala na mashaka na taharaki asikenga mambao kendi ngamunga nyarma bwana ngamanona mndu surutula nyano ndumlulaya leo ngotsona mradi tsamuza ja komori hali hajare ngwa yehwa wandu anjarma balibala mashaka fijo nafungula ibana atandi hali yatandi arkera virenti ba wanao ne bwana yinu haukweli ngari warambu wao owazambo homoneni ngari warambu wao watu wana homoneni watu wana hakweli ngari warambu wao ngasibanu dasinao ngarjoza ndongo zambao ngarjoza faida wazi hundao neza ndongo zambao kazondrabo na mipango ipangao sipia ngarizirambu wao shariru waristamili hata shabano hapa sambanga arjodo zamba pasike na ukire namna hili kina ukire namna hino tujartu kanse namna hino Nanga bandu kao mimi leo ikatisha mrumjuma shongo mathalani hajaba na jahangu ambungu ngudu wa munga rujofanya ngamkubali pasinga muna mabeso la mru wa kweli pasika mimi ngamihule naye lazima nimkubali
shaim juma shongo ndejo kona bia ukawa shetawa haya nambio kawa ula mru wa kweli posede za hunda leo habari je yeye ujolula pizza mndungu ujolula pizza ujwa habezu ya njao hena mndungu kanza mndungu mndungu ujwa hamba habari je ngabdunga na ruenji no yotsinde kesti yotsinde jokona soka watania yotsinde jokawone sokaya ngwanzo nsino yotsinde jokona sa ukaya wengawe na hamu yensibadilihe naronese hazitendwa naronese hazitendwa wakati wazitendwa usawiri mrukubali ukahweshwe mruruwa kanemba taratibu ya haho nemba telefoni ya haho ujojo domi ya namna wabidumi arhano ka wakati dobira werumia wandu wambanga singa wenda wenado enganyi dahu yengojo kwenda dahu yengojo kufanya na renti zendabu na renti uhadazi narikeradhi rizia nungu hamada iyo narikeradhi rizia nungu hamada iyo basi pia ngasimadho amana narudoshelea ukawa lotemba kuu shobola la bosibiri wala la bosibiri abange na renti zenda borlonizo na renti uhadazi no chamfu la mhenra sedie haurindra razi hawe tushina razi hawe za barsu tushina razi hawe enge wakati shababi mkombozi yapangishia enge baraka hamba kweli tukasindira hawe nti hatu paske shababi wende udingo hawa yanti shababi wende mndu kwa hawa tabiyambi shababi wende mrika yetu ofisi di farmaenti hena wakati shababi atina rongo la dhima ziwa swidi ikangu sifanya hao kweli ikangu sifanya hao monenia maana azali zenongo za hizi kirio da byazingala mashababi wai hamandaye mwenza tabiyambi hamandaye walona ufisidifu hamandaye yode mana ya waswili shema na sisi rizito waswili mbanongo ndizo dabo ikao ze roho zatu ngizo za ndabu zenya zatu ngizo za peu ngasiwa na afiki ngarambo nrabu ngarodoraba nrabu na wale zile roho ni tsindizo abonge mrudo na haya mwanadamu wallahi mimi hona haya kwamba ndongo leo na ramji kodi madu njenzi kwa sino na bezi nraji zono ne sahaya kwa sino mwayari umba sino mwanadamu sino mwayani umba abange kairi renti risikinie entino risikini wananyasi zenongozi wa hundrao risikini waze wahatu ya mashakawa yao nao hewe shababi na rihime hambo nzimbili ritawe rituwe fikirambi ba wanuma adui wanadamu wanuma adui ritikubali rihadaliha baturi hadaliha ritikiri hadalo baturi hadaliha ritikiri rihadalo baturi hadaliha he mwana shababi hewe mwanashe wangu we bani hangu rititamani ziwizili rilata zimengo mili wallahi kansi nutsingiyo njema wanungwa fano hazi wanungwa aliwa wanungwa angaliwa na mwanadamu abdi angaliwa wanungwa rekonesiwa kama si wanadamu si maraia wa henti ya Komori wallahi kabdiria nshindu kabatana wajua nshindu rahanasi kabatana wajua nshindu hamandasi shalero ndiri hadalwa habahasha zarali zivizili
rilatemesha ya hatu no wana na leo wana hatu wangamiziwa jumo tono swa mvinyo novuriswa bange abwenge na renti ndongo hamada hizo risikubali rihadaliha risikubali rihadalwa watu rihadaliha na rikae haumakinifu rijue uvandanzori waswili nizorabidi rirende rijikombowe kama ngebido rijikombowe shababi ngebido rijikombowe hena mwanadamu hena shababi hena mbaba hena mzazi uamini ukange bidio ya heshama denamna wandu wa sharme mabara harma dunia harma zintika uzi develope harma zintika nguzo nyongwana naritsanganyihe rirendazi hansi hatu naritsanganyihe rirendazi hansi hatu banga si wakatinda unu banga monao enamna zenugorrendo awo mundu akatoka rike badzima yamba jamaa ke risera wanama wazee wahangu yamba jamaa ke risera hali yo mwana mesufa yabanu kabati mru asujanzaru mishensi yahe kabati mru asujanzaru mishensi yahe sha imana ndu wata wao ndizo andu wao nao na vantena yemana ya hizo ndabi akandu kwati nkonyo nzima andu kwati nkonyo nzima shenganu kwa nkonyo nzima hizo ndabu wallahi shiajo shinda wandu wallahi la adhimu yamba jamaa kirisera keonosera hendi vanu walo jamaa sere hurahonjia zina mana ziri hundrau leo davi akangarambila nao ndabu sisi wasi ngarambila nao ndabu shengi wala ngarambila nao kweli wallahi karjajo shinda warizi ngaranata na marongo imana yazinu pia davratsambaliana imana yazinu pia dabakangarambila nao ndabu shengi wala sondu karambila ne kweli ranzindo wakati rakabwadzima ratsanganya habwadzima ramba ngarikombo wao ngarijikombo wao wallahi engeba lazilanu rakawzamba hamgu na mtume engeba ramba sime islamu zilanu ngikawzamba he homoneni rikau amini ukamnyezi Mungu domfomi watu wondu rimabuduyo wallahi shira jukarishindwa ishaza ajushilaroni hata na baba shema na ikawo zenongozi nunga zijure namna inu dabi yaka kartu amini wungu shangar amini yuka azali wodi mrabidi arifanya ndongo ndi azala joka urenda yeye ngena ndongo ndi ni yeye rangu katina ndongo yengo abudu wagangi na masinamu halafu ngabandu wamdunga wanda wamdungao ngo harmaze taze tabia hizo yonde mana rangamia na vanu hena kaumu yotsoro mane ufano nawo kuzonde zari honda romansi hatu yensi hatu mwana mesufa kabati mndu atuanza karmansi ya shamanu baadhi ya hatu ngarambila na hundrabu ridwaza mngu wa hatu ridwaza ukabandri mbwa nasinga sina marejei abonge nsokana nje babanu nje none sembabi zenu kutwa hizo none sembabi ze tabu ziri hundrao ukaya mengomaze ngo ziri hundrao banu mengoni mwandu kongo madhamana hazo ndio opposition ya hatu nana asiramba ukaya ngaranza udaula ya haki baadhi ya hatu rirwaida raki haizana ngozini kangarabila nao ndrabu ngarambao ndrabu ngarkubalio ndrabu
tukubali ribali wa haruman rabu ngabo wakati mwingi ndo ajobanu wejawe vumba we safihiana na ndini mo rwandri serikali daza pasaka kafikiru ngabo wakati ka ungazobadilisha tukafikiru kama ngabo wakati ka mwanadamu ngujorenga light yesheleye zilamvuza hawana vanurwa hitwa timpaka dazinwa zali afanya leo urwahitwa timpaka baranga shono ndi ashitie mru urwahitwa de namna mweshiyo dawono binadamu de namna mweshida wene mwananyu yekale uchasilu nganda minawe ramba ngarisau moroni na valawe ngono no daba ngono no mjinga ngarfanoze plan namna rabdirse moroni bortsona na wili ngarfanoze plan namna rjoka henda na valawewe hutsi ndi holiyo shanga unafikira zindu aji ya wemru mrwahitwa wemru viola Alaikum salam Rigu Hamid ngono yabo wemru viola abenge ngebdomwele ukaya wanrika waba mwanzo daula ya haki na zilandrabu uluhadazi na uchwai na ugangandu mapesa ena majula matamlo kando biharange mapesa ndo biharange mapesa na mwelewe ukaya ula urwahitwa ula ufujari mufanyao abo ula ufujari abengena mkeravi mweshele Mwenyezi Mungu mweshele kabalungare heli shahaja ngashendao haini shahaja lazima shende shahakal malamu iso ndo ambaho kaya yenye mashababi hewe mbaba watwania yewe mzazi watwania kayirufa haupanga rano fotanda juu kayirufa bunduki rano fotanda juu we shababi watwania mbaba mlezi mzazi ulona hamu ya hensi inu kayiri ure mabunduki hausuja hawana bwana hawanie haki rana ukala litanda jufe awonge yabo atampakanda yabo ngarika zao kife makalima yanu Mwenyezi Mungu haririhize ngajona na usiku wasana wakati wasaya na barnamaji za saya ikatirongo wanai ngamtawe samaha zangu yoti kusudi yondi yankile ya hangu wabanu yabembea wondo pezwa matwa hangu wabanu rudi yao yekatirongo wangu wondo saidizi wa Mwenyezi Mungu wa imma hungarambia wa Mwenyezi Mungu yarinike daula ya haki yarive ushinzi mundu masiwani ya rehemu wananyasi no wana hatuika wara lwahitwa watina njia za kisharia ya rehemu haina manadamu ikao hafu ijihadi na jihadi shiha shinji ngabo homranza ya kombo yensi ngabo homrufa hazijuhahe ngabo homrufa swalani zanongezo pia miongoni mwa zanongo ikao zo muhimu ho manadamu ufahamu hizo abenge yabo Mwenyezi Mungu ahofirlie wanadamu ikao wafu batina njia za sharia wafu haruma hanja bakombo yensi habunduki hankode haini namna yonsi pia Mwenyezi Mungu ya warehemu wana nyasika wara lahitwa watina njia za kihaki Mwenyezi Mungu ya ribe husnul hatima rasi heni mwanadamu ikao hajuhanja inti ibadilihe. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.